Yes kabisa, nongeye kubaha ikaze mwe bakunzi ba TS Story Verse. Ni wa mwanya mukunda muri benshi, ni breaking news, ni transfer news muri ya makipe mukunda agiye atandukanye kabisa. Gusa uyu munsi munyemerere turebe amakuru ari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club. Niba uri umukunzi wayo manura emoji z'intare uvuga uti APP ekipe ya mbere ifite ibigwi kurusha izindi zose hano mu Rwanda. Ni ekipe y'intare iri mu gihugu cy'intare kandi nayo ikaba iyobowe n'intare kabisa. Ngira ngo nkusabe utarakora subscribe hano kuri TS Story Verse umanze uyikore, wubaka umuryango mugari wa TS Story Verse, niho uzajya ukura breaking news, amakuru ya transfer ari kuvugwa mu ma ekipe mukunda agiye atandukanye hano ku butaka bw'u Rwanda kabisa. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakuru ari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club, by'umwihariko kuri niyo mugabo Claude kapiteni, kuri Byiringiro Jean Gilbert Kagege ndetse no kuri Ruboneka John Bosco, tutibagiye kandi na Watara Nshimiyimana Yunusu, umudefanseri ekipe ya APR Football Club isigaranye kabisa. Kapiteni niyo mugabo Claude officially deal done yamaje kongera amasezerano y'imyaka 2 muri ekipe y'ingabo z'igihugu. Umwaka utaha Claude niyo mugabo azaba ari umukinnyi wa ekipe ya APR Football Club kabisa. Bidasubirwaho azajya ahembwa miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda kabisa. Niyo mugabo Claude azafasha ekipe ya APR Football Club kwitwara neza mu mikino ya CAF Champions League ndetse n'amarushanwa akinirwa hano imbere mu gihugu, yaba shampiyona cyangwa se Peace Cup kabisa. Bidasubirwaho rero azaba ari na kapiteni wa ekipe y'ingabo z'igihugu hano mu Rwanda kabisa. Niba utarakora subscribe manza uyikore kugira ngo tujye tubana 5 kabisa. Umukinnyi wa kabiri ekipe ya APR Football Club yamaje kongerera amasezerano, bamwita Byiringiro Jean Gilbert uzwi ku izina rya Kagege. Byiringiro Jean Gilbert Kagege azajya ahembwa miliyoni n'igice by'amafaranga y'u Rwanda nkuko tubikesha imbuga za APR ndetse n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club. Umukinnyi ukina kabiri ya mbere hano mu Rwanda, umukinnyi ufite karite ziranga ba kabiri bagezweho ku isi, nawe umwaka utaha azaba akiri umukinnyi wa APR Football Club kabisa. Umukinnyi wa gatatu ekipe ya APR Football Club yamaje kongerera amasezerano, bamwita Ruboneka Jean Bosco, yamaje kongera amasezerano y'imyaka 2 muri ekipe ya APR Football Club kabisa. Nawe azajya ahembwa hafi miliyoni n'igice by'amafaranga y'u Rwanda, ariko agome muri ekipe ya APR Football Club nka ekipe y'intare iri mu gihugu cy'intare kandi nayo ikaba iyobowe n'intare kabisa. Tudatinze turebere hamwe umukinnyi wa kane ekipe ya APR Football Club yagombaga kongerera amasezerano byanga bikunze, kuko umukinnyi mugenzi we Nigena Kerema yamaje kwerekeza mu ikipe ya Slamika Cleopatra hari mu gihugu cya Misiri kabisa muri shampiyona y'icyiciro cya mbere, aho yamaje gusinya amasezerano muri ekipe ya Slamika Cleopatra ari mu gihugu cya Misiri. Uwo mukinnyi nta wundi ni Yunus Nshimiyimana aka Watara, nawe yagombaga kongererwa amasezerano kuko nk'ikipe ishaka kugera kure mu matsinda ya CAF Champions League ntabwo yari kure kuri abadefanseri bayo bose bamanzaga mu kibuga, yongere igure abandi badefanseri basha. Uyu mukinnyi rero bidasubirwaho nawe deal done, nawe yamaje kongera amasezerano muri ekipe ya APR Football Club. We nubwo tutabashije kumenya imyaka yongereye ndetse n'amafaranga azajya ahembwa, ariko biravugwa yuko azajya ahembwa miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse akazajya ndetse akaba yahawe na Rokritoma ya miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda kabisa.
uyu mukinnyi rero Nshimirimana Yunusu mugira ngo murabizi ko bamaje kumugurira n'umudefanseri bazajya bafatanya guturuka mu ikipe ya Tepe Mazembe bita Madozone kabisa. Abo ni abakinnyi bamaje kongera amasezerano muri ekipe ya AP Football Club. Niba uri umukunzi wa AP mvugira uti EPR utweretse kuri ekipe ya mbere ikunzwe kandi ifite ibigwi kurusha izindi zose hano ku butaka bw'u Rwanda kabisa. Nkusaba wowe utarakora subscribe kugira ngo umanze uyikore, twubake umuryango mugari wa TS Story Verse. Ndabashimiye, Imana ihumugisha ibyo mugiye murimo bigiye bitandukanye, Imana ibarinde, turabakunda cyane. Hasta la vista. Iyi ni TS Story Verse.